recibe. Mai lo verbo mia con noche sapue an sonare che hizo y que me son que nan bemuen que to que ilang cuela ben ni chakayen kita to que you ben lao check la ben pues me puede recibir. Noche sapue, son Pahrek que hizo, que me son que renan bemuen, que toque y la cuenta ben ni chakayen, que todo que you ben now check la ben pues me muere si we.
Silu. Oranwat wiyaran kaysa kwanawan wiyakupur kasanti kaysa kriyawat. Thailand kagan katlamo Thailand Thailand katata patota pagi nanshaw. Senator Edgar Kemuliaan Traitima Lolo. Try kat eupanen na Lolo wat ibang batong sa karta ni Saisa. Lokot main samat kot labalap. Sa umo sila ng clockward kasi kakan Rosella at all twice masya Pilipildo. Maing samat kor labalap rakatan ko pare naman kit o sa kit koros kasi kakan warang uya ko purwat o yang toto siya supplement puko na bangko na. Ipatawan siya karay rakatan katkito supplement ganing kamarain kung kakan siya siya ewe kalap kami naman kit nan uya lam namut. Rakatin kamera ini kinkit mahasan kan na pangkonan bewat. Yang kakan tatang kepaki akin Pwuhng way blokon. Yang kakan ujung ki wow. Uniat pa mahasan tertutup siya atungol pukok. Ang kaktaruwit na kupura. Rakatin kasarawila, wila malamwat, lumarang kot na yung sarawit kami. Amen. Kailangan ng kupura mo nansyaw the Senator Edgar. Puyo ki Lolo Memiayer. Puyo ki essential Memiayer Lolo, aktay kakatla montaid. O iban patrawan Chief Clerk and Patrolan and roll call. Senator Atsen Abram. Amen. Senator Kukwabis Jr. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tagarty Daniel. Amen. Senator Sensei Edgar. May. Senator Wilfred H. Edmund. Amen. Senator Stevie K. Edwin. Pasidiliya man ko. Senator Brian Pietzai. Amen. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Helgena J. Johnson. May. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Alfredson Latorre. Patumat man. Senator Sendelina Leca. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Makari Miguel. Senator Erilyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon Chi Net. Yan ngay may. Senator Norbert A. Perez. May. Senator Mitaray Simla. Senator Jason A. Walter. Amen, Chief Clerk. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kailangan Chief Clerk, sansan mag-trial sa pulngan ki quorum. Amuna trial ban, katlat patrol amon trial. And sansal non-record, may Senator Simina, Senator Artui, o Senator Leca, excuse sang, uya kupuran ranmut. Puya ki, trial sa pulngan ki quorum, magkuproya po yung kakulian trial tiyo, uya, sabon matay tatay tinggal kaping melel kaping lap o sakar misik ang kupuran nilap kay po ni o na reaksyon Pohnpei wala pa ang kupuran ni Soko on ko sabon marlikan ko nanalang ko nan kaniyay ko wow tororong lapalap kay tikoros nan palian tiyak momocho government national state or local government wow ni kapinan Pohnpei Honorable Oliver Karyawan Kabina Honorable Yohanis, mahon ko siyang kopong labalap, Honorable Joseph, yang amoy siyang kopong kankoros, o sakset, mahon ki Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator kankoros. Ibilman mahon ki lang kasampal, lang sa amorokan, o loisyo, serisyo, so masakan, o trial koros nan chamber word. Men Pohnpei koros, Pwuhng kalap word, Pwuhng taga-paypay kan, o nan wailout ka ng sampa.
rakat o Pwuhng uli pemailkan dan uya kupur kosan tikai sekriawat. Thailand kagan katla te patola motail eban pona se floor liter abram. Kalanganin kamu maing Mr. Speaker. Ejungol sakaratan wow. Okay po ni kom kupura po yan kak Pwuhng makom tiang kiyero sansal nan wewe. Ejungol sakaratan wan kun kamu Speaker, wan ke Vice Speaker, wan ke Honorable Senator kan korus. Ibil jungolan ko wawong Israel kan me yang child nan wasan bu yala malam me sing ranwat. Wo jungol wawong Israel kan korus me bajang child nan men kapese kan. Maing Speaker ni wow imen pacuan yata kamaguto peki wata-wata walaltan channel en kakapantala. Kriyaman. Sansal kamagat memiayer o utupa miayer na wata-wata alaltan journal dan kapantala. Wagi amia utupan kamagutok tayo kapantalar wata-wata alaltan journal. Kamu floor liter. Kalangan Speaker ni wow i-play siguro mo ko sampal wacho peki child suspect of business o kachtia pali nampe issue o walu. Dahil Kadkadaur dapat projek po ng isu o walu anson katkilan dapat rungan lang kamutan ko sunet kan o resolution kan makoros katkilan dapat rungan lang resolution on uya ko puron ran mo tak trakat lang mo dahil masular floor liter. Kalangan Speaker ni sangon momoche ijungal wow sapal ibleu momot ko sampal wacho peki child suspend order o katla mo wa pali nampai silu me yai tetongkan me second che im sekla. Kriyaman. Chan salama kamagat dan katiang pan unfinished business pagi amia ultupan kamaguto taigat katiar pan unfinished business o iban pona sa chief clerk. Standing committee report number mepki one is a client is a silu mepit. Legislature bill number mepki 2 is a 5 line is a gale sang Salmi Committee on Judiciary and Governmental Operations. Undangan sansal report pan report long sang committee ang chain ko para taban pona sa chairman ang chain ko Senator Twelfth. Kalangan Mr. Speaker amona iban Pwuhng na naitungol kamugot ay pagatin buraban when kagyang Pwuhng sa bulmi sakarata ang kaibuan iyo wawlat na miyaya. Onkin kami vice floor member kan onkin Israel kan may ang Pwuhng tayo may isang ranat o Israel kan may pipiyan yung kapesiti kan ay tungol ran mo may isang Pohnpei kan kors. Mr. Speaker, ni wow men batuan mulian di sa mga committee in chain ko batuan wiyata kamupitiyo mamotan Legislature report and Kadkadaur standing committee report limap ko na isip leban yal project sidu o sa kulmandi. Kriyaman. Chan salama kamagat san chairman ang chain ko paros me ultung kamaguto masani ay o masani show kamagat paitar Senator Twelfth. Kalangan Mr. Speaker, report what may tanong ito na mamot what kamuntan ko sinet. Kituwi sa payo lepin yal reyesa kayo introduce ang Honorable Senator Lega. Kamuntan ko sinet what tama sungsungan apali ong uyaban kopopot kinsontinan sa pulmetrail ko sunat mo intame sungsungan kamutawat sungsungan uya lumot-lumot sungsungan mo itang municipal court kan ang kakyang Pwuhng Israel kan mesansal nan sa pulmetrail ko sunat na ansuwat mo ita ran kak perform kopopot kan na Israel kan me uya Motso Chief Justice Supreme Court na o Israel kan me pan ilsansal nan ko seto sansal mo me pagpagwat uya wita po ong Israel men Pohnpei kan me an ke kapalin leltong molan ko Pwuhng wen Pohnpei po en kak men molan ko Pwuhng wasa an show ito kak mo itang ray ran kak lelto
Kolonia Pohnpei Supreme Court Pahrek kaupuput amendment wat songsongan kapatayang municipal court kan rankak patayang uyapan kosonti kan memia nan kosonet memia ansu wat mo try moin wong kosonti kan nan pungan melel men Pohnpei men o men liki amendment map kapatapatayang nan komungat network me talayang panel T1 la ugot sang sansal me uyapan koros Pohnpei walan Pohnpei men lian Pohnpei men Pohnpei men o men lik rimo mon komungatang kosun to met Mr. Speaker numotomot kalangan Dangan KPS takawaban report San Chairman Enginkehlap Senator Edwin Mieta masanaban report. Close debate. Masanaban masanaban koros mautung kamagto masani Pwuhng iso kamagit paita tayo tingtir masanaban report. Koros mautung tayo sa bulman kita standing committee report number 5 kuwan isak laban yalri isak masani kamagit paita tayo sa bulman kita report 5 kuwan isak laban yalri isak silu sang committee ang chayan ko ranut. Mieta report. Legislature Bill number Pahrek sa tumalayan providing for the annual budget for the government of Pohnpei State for fiscal year 2024, appropriating monies therefore, providing for the amendments to the Budget Transmission Act for fiscal year 2024 relative thereto and for other purposes. Only Korea kem seklang watawat. Sansal makamumutaan ko sa net-UMET siyang Committee on Finance, karateban po na sa Chairman and Moni, Senator Joseph. Kalakanan ko may mga speaker. Medyo nga sa karatan, kapeng kayo po ni wow, ran mawan kakpatseng. Makom, ulian kadir mumot-wot yung kasalatan nilang. Medyo nga wawan kong komi, Vice Speaker, Floor Leader o Honorable Member kan Korusia. Ni wow, karakara, kamen patso, pata, mumot-wot yung. Siyang nan, karyaw kayo sa klan, watawat. And kamuatang ko sunat na papi sa glamaw la niya ri sa silu taga Kariaman Sansal ang mga kamagat sa Chairman and Finance pen kamumutaan papi sa glamaw niya ri sa silu ong kariyo kem sa klan watawat koros mautu o masaniso kamagat paitar masana ba kami Chairman kailangan speaker sa isal me kamuatang ko sunat watch ko purpursang kamitian mo ni o pukpuktonan mumotun siya kailan ka katskiyan ko para tayo. Karape po yung sularan siya. Komiti, siyong nga napalito to ako sa megis pantala. Pero po, uya-uya, nagchayad katsiyan nga nan watawat kayo. O anso watchayad sa niyo katlang nan watawat kariyaw makunang. Numot-numot may speaker po yung pata sa may committee blue yat yung sa karmisik. Po yung so low and ume sainsal me sa patsokan sound ta. Karapekan me ngater. Apni oralap. Pwede parin mo nuwa sa uya iyo par mo wuksang mo par korusia. Then tuwa na child kasik me pan kakatsa miya kalaut lan cheche me pan palis of ma child operation o program. Pwede kanto puko. Men katete kan saik lelotore child ni sainsal. Ay mag-areta committee pa sa siya nga lang. O, tuyang nantotok you and kakawait mumot-watch and katsiyang iya. Committee, executive and show you o pa sa lameta o bet recommend challenge katsiyang nan lepin positive na panapali operation in first quarter. Anan niraira na show in first quarter o pantula o siyong wana kakarosan ka kapunapan na budget. Dan chap-chap tatok January o pachola. Apoy ko tatawag siya para ta siya siya mo ala tatawag o yung magsaybangkat siyang lalaan siya. Numot-numot mga speaker, poy ki
uya ben tatok po sa kaken kau na pata ambil talk daw ten sa pulmatay staff ka and committee recommendation ang so what melel chairman Chailan katslaw kamanata dame pagkadertito sa kapina en ka kuya sa pulmatay pusun to Tokyo o en ka kuya sa pulmatay en ka miya cheche po en ka kapali totokin quarter K1 fiscal year 24. Tatok sa nagila. Anan chocho anan na po nan budget. Melel kasutan po yung chun totok. Apo yung kitsecho po ko pasayag noon tete yung kitsay laksay ka kosan din nan budget ay suwit. Ay mag-areta committee recommend chailan kamanata budget nintuan pagkatertito ang kitsay. Chocho may ako sa paano mo kitaglalala. When ka kuya sa pulmatay minche chong kayong quarter and FY24. Kailangan may speaker. Speaker. Senator Pohnpei Speaker. Kailangan may speaker. Ay tungal sakar mesik. Wawan puli sa pulmo mo yung tungal may paytight nilang. Puro tanan malwa tayo tungal wabang kupramoy wawan na floor. Honorable Senators Chorus. Wawan na laban sa matalanin Chairman in Finance and Management Shop, Iraya Tontotongkan Mesopay Uyalamaman Mansangan Ranwit, Poligran Mawan Kapung Payama, Wang Ton Pohnpei Chorus. Main Speaker, Tungalanga Kapung Nakawit Chorus, Me Chairman in Finance, Songo-songo in Sakaraki, Takaw Kawewe Mon Momo Tuwato Ang Wipakon, Me Pitata Uyapan Totok, Egis Pantalay, Mosansal metotokan utan seksok. Upacetio meban kokota pue enkak apol ni tete toto memia ansawut. Anan toto enway mia. Pilmia komumatan kabarabat kay me pilmoy nini ansawut. Tigira kay. Ibil batuan kami leleme. Pacet ceiling resolution o bilanane and bill. Paytight, pelpeliali yang budget wood. Ari buegyan sa on kakataro malatakaw tuntutongkan niyan sa marapil nanan may Mr. Speaker sakar mesik. Iman batuan pagi mumotwot ang kapantala watawat karyaw and LB number pabugay sa kalmaw labaniyal riyasak silu ang lakap. Kaya man. Chan salamo kamagut mamiya. Iban pona sa kamagut mamiya. Wala kumiya ulpan kamaguto. Tayran kapantala karyaw o kaim saklan watawat o kamamatan ko sunnet pabuki isak limaw labinyar isak silu Speaker. Paros mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masan utung kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paitar o try kapantalar patawat yan CPA ang lakap. Privilege motion, Mr. Speaker. Kamu Senator Ned. Kailangan Speaker. Muna ibang pato ay tungal sakar misiklang kay Buniban kubura na nilap. Kung kubura yung patrang sa pulmo mo yung tungal sakaran kay Bunitaikan, wawalap taikan may pato yan nilang. Nanwasan wiyalamalam ay tungal sakaran wawan kin kamay. Wawan ki Vice Speaker, floor leader. Ay tungal wawan ki nugan lang so. Wawan ki nos, yang amuy aloysokan. Nansauran matalanim, yang misirisokan. O kay tilapalap taikan. Apne melel riyay honorable senators kan korosong nan puinin koko senat kaysay. O itungal yang patrang kepramail ran mau and kaping paya mau ang Israel kan mayang pepe yang men kapese kan. Point of privilege me men patrawan state and so what peg yang ilak and Ruas and chairman and delegation Senator Ricky Carl o Tawakan and delegation and Win Matilinim. Patrang kepramail waon kiyo kasamo patratong lepensap
Honorable Watson Philip, Mabil Nianso, we are chairman in committee and morning, and Pwuhng ko kasi net kay sa kayo, and when matalinim, dahil katun kasamo kayo, won ki ni ong ni niyo, labalapan, kalang. Kailangan ko programme Senator Net, pwede po mga masansal. Kailangan ko programme. Pwede yung kakyang patrengkit na nuyag puro nanot. Miyadre, point of privilege, kami, Senator. Kailangan, Speaker. Pwuhng ka kulyanti, delegation in net, o piliyang, uya at, kapese, ay tungal sa karatang wow, kung kami, vice floor, honorable member kan karos, may open na chamber, may sangwat. Men challenge bukan nasa mga nakapaman, may piliyang papachayang, uya ko puro may sangwat. May yay marakap net, te Tony Tainard, may pilibuya, pilihan apapali muni, nan legislator in Pwuhng net. Men Thailand po na siya, ya, Kailangan, Senator Edmond, pwede po mga masansal, matoko mga nakapo. Kailangan ko puro mo Mr. Tainard, to address Mr. Philip, pwede kiyang makakyang patreng uya ko puro nanot. May address point of privilege. Masyalar, Iban po na sa floor leader. Kalangan mang speaker kesa bali tungal sekarang wow. Speaker wow imen bajuan jaga kumal ma speaker. Dahil kumal miniteo. Upon unfinished business, o sansal mag-try disposer, kamumutahan ko sa net, pabukay sa klimaw, limaniyari sa silu, kasaulang, karyaw, kaim sa klan, watawatong lakap. Dahil baan patrutiyang, kamumutahan ko sa net, panangan, kamumutahan ko sa net, o ibaan po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Babkiri is of Kunula and is of Silu Legislature Draft 2 of Bill for an Act, adding a new chapter to Title 42 of Pohnpei Code pertaining to the one UN Micronesia House, amending sections of Chapter 11 of Title 42 to provide consistency therewith and for other purposes. Long ni Karyokim sa Kalangwatawat. Kailangan Chief Clerk, sansal kamumutahan ko sa net, report long siyang kamitin. SHAP, karatayban po na sa Chairman in SHAP, Senator Perez, kami. Kailangan kami, Mr. Speaker, una iban batuan tawag nan pukawat kayuman batuan jianggi tungal sakratan Pwuhng uwaban kubran sa motor code labalap ibin man tungal gan sumok si tuwan biray labalabagan mayang taipayang sa motor men kapese the social media on radio on kong Mr. Speaker, Vice Speaker, Floor Leader o Pahrek kan bagabay honorable members chorus. Iman barang niya tak kamagit kailan kag patoyan na napolipan kamadahan ko sinat ng pabgri sa kuno repilyan Raisek Silu LD2 on second and final reading. Amen. Jangan salah mau kamagit mamiya. Kailan katiyanan masalapan kamadahan ko sinat pabku Raisek kuno repilyan Raisek Silu LD2 on karyaw kem saklan wadawat. Paros mo itong kamagito masaniyay. Oo, masanisyo. Pwede ka magkita po itara, ibang po na sa Chairman and SHAP. Kamuy, Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, ibaruan kanel o kaparaborgam Tregoros mangir kamatan ko sinituot.
Sang negara bewo imen badon we ada kamagit katalan ka pilmasani floor amendment number riyab gilme saklamau lebenyal roisak silu. Sansal kamagit memian an masin ben kamutan ko sene Dr. Eden pilmasani tapatro 1 floor amendment riyab gilme saklamau lebenyal roisak silu. Horos mautung kamagito masani ei. Uang masani so pagi kamagito poitara pan pona sa chairman and sharp introducer and floor amendment. Salamat Mr. Speaker. Dahil patoto sanger kemudian utag laut, kemudian magcay koros mangi bana, ye namile bil lokaya yung me eleda dahil kabandala wat kerjau, o airportar nan floor amendment wat mesansal bang kurang bail barbaron number yap kilimasagil mau. Levelnya roisak silu. Sangat negara bawah Mr. Speaker. Iban badon we ada motion ang dahil rojang tu masin ben floor amendment. Kuya bugil may saglamao levelnya roisak silu. O sabal man kita. Sir Joseph. Kailangan Speaker, liwaw. Maniyang pato dan masin ben floor amendment number. Riyop kil may saglamao levelnya roisak silu. Ni motomot maing speaker men pleo register ay chungol ni wow so uchung kamu matan mo katulaw karapekan mo ini suta na kapuraya nga patyo nan record nan we labalam yun sa manar di kamelele me Pohnpei anana office watch akay ten office watch anana Pohnpei Narinig tuwan, iran kapacapaca ka paan, yang kusunod watch. Paan kakatit discourage paluwo, rente santiyan Pohnpei. Kamao kan paluwo paan kakuyaan Pohnpei kajahil palusang. Nimen, wag taglak puka jahil din kakapukakiyang kapina. Engkak sa pulaman kita manaman magkajahil kachkiyang O tatangki uya kisen sa pulaman checha niya pan negotiate uya pen santiyan office watch. Aniya jahil pan kachangatiyan nan kusunat. Amuman magkajahil manan rin santi apil show. Iye chungal kawewe. Isa yang muna ipangkak sapang irailakan mawitatok paluwo ang suwat. Marabahan ko suta, marabahan susukak yang office ko suta. Marabahan lusang aray patok. Pakalang aton, aramas Pohnpei, mga office wat paan miya paan kakachan laut lang. Mapaan kak patoto sa waseta private sector. Wasaan rent kan. Mga office wat sa Japan sa antiyan Pohnpei, kaya paan lusang penabit po ka. Mamanay kasawi sa bolma chayil kupuran sapan. Chay maman men kito ap chay maman kapalela. Speaker men pleo peki. Yang ayan na member kan. Dabang kakachay pilchungalan ki sa bolma ni kupuran. Patamataw may chungalan chayilan te yang uchungata. Ni wow. Kailangan may speaker. Masular masin ben irawat raiban po na sa kamagit mamiyayer tayo rojang iti masin ben koros mautung kamagito masani ei uang masani so kamagit po itaw tayo rojang itiyer masin ben floor amendment riyab kilimay sa klimaw lebenyari isak silu koros mautung floor amendment riyab kilimay sa klimaw lebenyari isak silu masani ei uang masani so Floor amendment riyab kilimay sa klimaw lebenyari isak silu halalta. Speaker. Kami Chairman and Sharp. Kailangan Mr. Speaker. Iman baron uyada kamagit and rojang timasin ben kamudahan kusunod ng Pabgri sa kuno lebenyari isak silu LD2 home second and final reading. Amen. Pasala raiban Pona sa kamagit tayo rojang timasin ben kamudahan kusunod Pabgri sa kuno lebenyari isak silu LT1. Koros mo
LT2 Koros Mautung Kamagito Masani Uwa Masani Show Kamagit Paita Taiban Katlanan Karyaw Kim Saklan Watawat Amona Taiban Katlanan Karyaw Kim Saklan Watawat Aiban and Sansal may supplementary rule may require duplication ban Shelti o iban declare makamamataan ko sa net Pab Kriyesak Wano Lebanya Riyesak Silu LT2 Uyalar LT3 o iban patroan Peki Trial and Katlanan ususin roll call o Chief Clerk Dolan Pukon Lukuar and Marakan. Senator Abraham, One new house, A. Senator Abis, Amen. Senator Carl, Amen. Senator Daniel, Senator Edgar, A. Senator Edmund, Amen. Senator Edwin, Amen. Senator Edsite, Amen. Senator Harris, Hey. Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, Nay. Senator Latorre, Hey. Senator Loyola, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Amen. Senator Nep, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Walter. Amen. 9, Mr. Speaker. Ay, Kanangan. And Chancellor, way bakon supplementary issues, matoke kamamataan ko sa net Pab Kriyesak Wano Lebanya Riyesak Silu LT2 Mawiyalar LT3 Usus A Riyesak o sa Pwuhng. Met mawag tayo kamanalar ko sa network. Kami Chief Clerk, recommendation you ban unfinished business. Recommendations presenting of the report number Mepkil Meshakwalai Risak Silu Mepit. Nomination of Dr. Nora Louis to the Personal Review Board. Ban po na sa Chairman, Kailangan NJN Mr. ko, Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker. Nawaw bilman uyata kamugot talangak tola o kamanata nomination in Dr. Nora Louis on Board and Personal Review Board. Amen. Essential kamagit mamie. Koros mautung kamagito masani ay uwang masani show kamagit paitar o ibahan pagkita staff chief man pass out palet kan talent katlan and issues try ban komal miniteo. Speaker.
Dahil sa paler ong sabul matahil kuya kubur o henkak sansal may sabul matahil tatok to usus metok Dr. Nora Louis. When we are personal review board member usus wano uso o isak payo A. Met mo tayo kamanalar Dr. Louis when we are MN board and personal review board. Dahil katla ta patola mo tayo iban po na sa floor leader. Karangan speaker regional sekretarian wow sepal. Speaker rimen wiyata ka magito pagik challenge suspend order of business o ketiang ban punisak tayo ipil kalanter. Chansal kamagit mamiyayar o pwagi amiyam utupan kamagitok chay katkatir po ng basic tayo ipil kalanter o iban po na sa chief clerk. Legislature Bill number Yapki by Sakulmala and the Executive Bill for Act. Adding a new section 10-172 to Title 42 of Pohnpei Code to designate submerged public lands along the shoreline of Pohnpei area for aquaculture and for other purposes. Ang nikaryaw kim sa Klamatawat. Floor leader. Kalangan speaker nuwa mang Mr. Speaker imen bazon yata ka magito pagi mot ka sambal wajan ka kuya kuburgi LP number yap ka pa sa lamaw le penyal ri sa keu ung kriyaw kem seklan watawat. Kariyaman. Chansal mau kamagit mamiya paros maudung kamagito masani A uwa masani so kamagit paitar masani be. Speaker. The Speaker. Pawit sa nagkalkalay. Kahan the Speaker, pwede kamadawat sa joint bungan land o R&D ay menparoon with a motion. And kakapurupur lang kami tipuan kakapuruto Rapotski, karong-orong ki Rapotski to. Gisang ni kira may paruan tarang kawan. Wasaksit chay kamanata aramas occupier keletier wasagis o yutongpi. Ay kirawat may paruan wayan gidi chairman R&D o Tadi magjaga kapurelan committee joint committee puran ka korong-korong kiyo kapureto and session Korean. Masan ba? Paktar o karyaman kailan kapurelang adopt tela adopter kayun watawat kailan kapurelang committee harus maudung kamaguto masani ay uang masani so masani ba kami Alangan speaker, iwaw na kay kumagit mamiya maing speaker. Bayan kak pachawada background and question na dito. Bayan kak tete yung naman member. Community initiative yung maing speaker. Community na wakta kubureta rin kak. Siyongan kamawi gila rail nora melel billion food security. O yata wasad nakpen na kahit nakpen na kanaychik mam o siyang mani ka chikan. An kak karantong shop o kak mangayang rairan kak ansura pananana rin kak say. Irail tola o ala kupuran way. At yun yata petition. John Way sign yang aki kalap songoro isunaan kan rama kacin chapi pakasaleta may kupuran way numet way nu kupur ki wasaw wajan kak may tapon social bilbil Israel kan makausan doon set te mucho naramasyo maramen uyata songon momon kamangay bukaran kaktola uyata ni uyapen apolipen kusunat. Dari ngayon may susunod na leti karaben e pan kapandala lang sang ni karaben may chairman in shop kasaletaw. Ni gajin masa ni gajici ki resoja leti may araw uyatar totoko.
dame kami di pan kawait. May nabansahin sa letter sa sapang ulit. Apakah sampal maing speaker po, uya inangin aramas. Aramas magkachayil wuli-wuli yan. Miye usangan kawait ay kak katskilo may pan kisang inang uwo, rin kak tula uya totok. Community initiative. Anana ang chochola sa initiative kak pitaki wain Pohnpei. O iya chayil pukok, chayilan sa wasya, tamapaan mo. Ikamela may susun memen nan mumutot pa nuwang uyapen. Inangin totoko, men kamawi ala yeyas. Areta, ichara kita miye, men tacha committee as tochuki uyapen totoko, which are basically we're designating, authorizing totoko at gakuyawi. Sang ni appoint kanene meraban pachkiyang obisinova, for example. Resuchubanan nila uyata miye. Provisional question nito kasaleta uya penarpan tulaw kawat totoo. Melel i-acknowledge o admit matotok na uya umet retula cho uya. Ay yan suon kapangalan met. Ngayon ba joon pergi eu saon kawait pitolong nan momot. Papan kawait ko may yaraman puyaki aramas puka tulan yar so jale tumoy. Asan saler, jadi kupuran wainu, di kasampal ke mak membuat watch pan, sui kalau so calet, mangs kalangan speaker. Kalangan kupuran ponan semua senator Harris. Kalangan ng promise speaker, muni bat pan pato, batang amutungal sabul momui, cakaran kay puni wawlap makom triyang kier. Nan maluat ay wawang kong speaker. Wawang ke vice floor leader honorable senator kan koros. Melalay wawang delegation in Wainu. Imnan sansal may yang utrong madmadawa maminan ko senada ito. Mamuan intring daan ko senada may pay kasal ki mabangkak apali tatok mauuyawi. Mamumanang ko siya na ito, may designate submerged land. Hermelali mag-trail mo ako, trail and designate submerged land on aquaculture. Determine protect marine area for purpose in aquaculture. Area kasampalan pura lang kami diba, kami tiyan daik siyang ita lang ucing ko siya na ito. Hanggang mawang dami utan kupuran wainu. Nan kusunada ni duwan na entering ta, kusiya ma puinan delineate wasayo mauya submerged land on tatagang purpose in aquaculture. Asura aquaculture ginuyaw nansap. Ginuyaw nansap. Ripe maudana ko nang tama ba minan kusunada designate wasayo maban we have protected area. Pwuhng we are tatok and aquaculture may rail wainu the ton kusan ka na nawak pa pagbagi legislature watan chawa siya tayo iran chawa kuyang irawad yang utungadan pulang kam di kapatabatro and take sang down o non daw dan kanini Pwuhng kamanaman lang kusunad yung mabangkak tatok yang matamatawa irail ton way pagbagi kalangan speaker. Speaker. Mawar, Senator Carl, kami. Kalangan may speaker. In kakatapat niyang sabon mo musakaran kapyung kay Pwuhng wow may patuyan nilang ito nga wawlapan kupuro mo one to five speaker floor leader Honorable Senator Kankoros ibil man lo kaya nga ito nga wow Honorable Westin Pelep may badyang tayo loiray kan may badyang tayo nan kalari Kumkupura speaker riyan sumao muwain kak strong Senator Movic. Senator Carl, yield floor and Movic. Kami Senator Movic. Maskardan kay buniyo wow ganda tong tama kom tuyang gear. Ongen kami speaker, ongen vice floor Honorable Senator Kankoros.
Tame imen yang patong ki o Israel kan me yang patong ki trail nang kaluran mot. Men yang patong ki ma ngin me sangat po ki ipung intention en kosonet me miya. Ap tame men pat ki yang po ay pe na mata me anan iwasa mo konong te so. O renew ki yung mas o famon designation na yawi o kaman pwede ki ikamelele me ibil mata ko makaite kin intention in como matango son network pwede stretching kay yawi nan wasa kay me wasa to Oriya matawa mautani intention mo kanan uya aquaculture wasan aquaculture te enkauti tame molwat pil kamanata yer on totong kay mo ikin kamelele me peinai kamelele me utana nane songan totokon ya taiban mamasani te tailen patron nan molwat en mia be kot sang ofa me bang paratong molwat me retail me bang kasaleta me I wasawat me konong tailen designate me iwasawat momon koson netu ito na kalangan nangan movie kay kalangan Senator Ford kalangan my speaker kalangan ng Senator movie kak kurang yang pato amaway kaysa bali sa karanwaw kayo men wiya itong alkapeng lap ang other in Pwuhng former Senator Francisco Ioannis Marano at wiya karyaon kami na Ora man yume legislature what sabol man ki sansal me aso me talk what mogit me delegation in legislature bil lellaran community o nan delegation wo ulia beno fe bil padang o palikan bagen yang apa pali apol kanay na yin kapikapungkanan paliyaset ikapung kita tak no fe ikapung kita tak kan government kin men kamo mona bangkin magit Pohnpei nan ko san kan apak todo tadagan government kin pant pagi eupenakan magdabil kin kawita to kamanata men Pohnpei ko sanakan community organization kan and kin kakpatiki yang national government o NGO kan karayang tatak mau bukat kin say magla mon kasantin office iutung kawid na miya sang Senador Joseph ay men buya isakar misik pekian mo itang kapandala miya pasangan tatakot pil magmagad nan win madalinim o miya floor amendment yung katukatak puen kak kapatayang wasakan nasangan tatakot magmagad nan madalinim sompar ngater and kakiyang wiyala sen kamutan ko sunod mawat ko sunod yung masongosong and kak sawase Israel sawaset sawmat mesudo kanyang payang mawaki chechen office bagan pato dan wiya ben payday o sangche kan ikasampal ki kawaid me ananen designate mon tataga ban mogit pagi sansan nan ko senet may ban wiyawi inangan ko senet waten designate ikasampal ki wasado Pohnpei so the designate abuyalar wasan lagdang kit so to wiya ira me office te parliament ban apali pil Kadkadaur asangan tatak nei tatak kesampal word may patron may right on ko san kan mapapali rebelkin kapier no poiki jeta kesampal bukat and kak kapantalap kaden kapantalangan immune session one matang koros
Apa kemen Pahrek Senator Joseph o kawit kasambal memiyasang Senator Harris o pagi kami dapat and kawit itu one matang korus mapil kak nan wikat jawan utana pun one matang korus Israel kan mewiwi sangat tatakut ele arai kapor main tiklar pare usamalar me delegation in legislature lella mapil kasamo ke delegation Kete kesempalan Pohnpei bagian Mia. Kailan kak restore kapor-kaporin men Pohnpei ang tatakan malwat nan apeltan kosanat kesempalan. When kairala main speaker men kaprayang ay kapang ang delegation inu o other in pilwat former Senator Yawanis maranwat wiya karyawan kabinan Pohnpei. Kalangan main speaker. Slash and Senator Carl, Comey, Chairman Shab, Senator Pahrek. Kailangan speaker, ipadawang ita motion niyo, pwede reagan masansal. Ibilman badawan, pasaleda sa iya uram anak sa nagka kapuragilang kamantriyawat piluwat pwede nan designation koros mo dahil kamanala akin sansal wan wasa. Tama paro, sila para wantanan pil, badawang kamelam mawadran pilwat polmanit mamautra van kilong loraman man rawat. Ara iben perang kapurang kamuata may padawan pag dahil nagak kapurang kamiti purang kak korong ki o kapurata pilwat niya pan hunsyak abaliran pegasal kang korusun. Kailangan ipadawan kamutaan ko sa natuwad sumbar karaniang silu riyaw sama moimen pagig Thailand riyaw sama moimen pagig Thailand sawas pene o apaliyala kamutaan ko sa natuwad asayne ang kamiting siya po R&D na rey na ansyo mesutreopol meleta utro kami men padawan maban kutaiban kapuralang kamiti Rapan kak report to within this session. Wegi essential me tatongkan we are project we are wa miyer ya polpen wasapukat miyer ma pia bali tepan non worela le yang tatok ma pukat sotre utupe. Hari imben patrowan tuan magtay kapantelang ni mun session what o kami tu kapat-kapat riau tatok o report recommend the should recommend the amendment and Pahrek dahil kapantelang ni mun session o kami tu riau taulau tatok atuan kupurkan ngai suta nane kamumatan ko sa natukotan kapurpulang kami tu kapat-kapat riau puran kak tatok na sabul matai rule ni anso me pili withdrawer amai yang kami tu ikaw and kak tatok o recommendo momot ya recommendation and kami tu kapat-kapat riau ipatuan tayo rawat pagi ikasambal ki kupur karos mesansal sabul matai tatok talente pat pen apa sabul matai rantra mo inisa kluwanan session what trial komal
Chabit Mark, Try. Try Chapat. Try Chapaler, Oak Tile, Kadkadaur, Masanaban, Kamamatan, Kosanet, Riap Kupaisak Limau, Lebania, Riasak Silu, Riasakeo, only to one Kawait Memia. Kamamatan Kosanet, Riap Kupaisak Limau, Lebania, Riasakeo, and Kapurpulang, Kamiti Kapatapat, and Sharp or RNT. Koros Mautung Kamaguto, Masani A. Pwuhng, Masani Show. Kamagit Puita, o Kamamatan Kosanet Wood, Kapurpurlanger, Kamitin Kapatapat, and Sharp or RNT. And it one a trial way over Bene, even Perky, Kamiti Kapatapat, Riau, and Gongkita or Kapratong, Momot Wood, Nan Chapel Matail, Came Saklan, regular Sachin Wood. Kalangan Miete Kamamatan Kosanet, Pan Pill Calendar. Legislature Bill number FP 285 line Legislature draft 200 bill for an act amending 51 PC 2-102, 51 PC 2-103, and 51 PC 2-104 of the Pohnpei Code relative to the performance of a marriage ceremony and for other purposes. Only what kayo. Kalangan Chief Clerk, Manpona sa Chairman and JNCO, Senator Edwin. Iglaan, Mr. Speaker, Nawaw Bilman, Tuan Ulianti sa Unmi Kamtiin JNCO, Tuan Uya Kamagit, Umotwatan ka Kataropo, Kamutang Kosanet, Upkitway sa Payo, Lepinjal, Rey sa LT1, o Sapulman kita kayo matawat. Ariamen. San Salamo, Kamagit San Chairman and JNCO, Kailan Katian at Masanaban Kamutang Kosanet, Upkitway sa Payo, Lepinjal, Rey sa LT1, o matawat kayo. Paros Mautung Kamaguto, Masani A. Pwuhng, Masani So, Kamagut Paitar, Masanaban, Kamu Senator Edwin. Iglaan, Mr. Speaker, moin kawaw masansal nan wataban report. Moin masansal makamutawat kasong-songan kayo mo itang uyapan kapali kapuput dan bilkak leltilang rail municipal government kan rangkak yang melel molong kopung municipal government kan rangkak yang perform wedding ceremony. Masansal mo me Moin niya men Pohnpei kay amelal Pohnta kaya kami kapalin leldo paywat korankak leldong Pohnpei Supreme Court korankak kapuputla re uya pewat Mr. Speaker song-songan apalitay robugat po municipal court kan kak yang perform uya pen kapuput kami men patrawan ay patrawan kami alam municipal government ka bilyang utung ata ipatrawan Pwuhng amen suang kopung labalapin na municipal government up melel kay di order na na paywat payni kasaleta mo kasalayang iya mamiya ananwat ma takakan uyaw ay itami patrawan yang Kamuntan pilio miyayer na kamiti yapali o karyangar sepan report ki utrailangkak songan kamanala ri Mr. Speaker i kamuntan kosenet tomet o tame songsongan uya moin miya men kay yang kapata patreng mesongsongan amen po ni momon kosenet wat miya nan supplementary kosenet utana bil toko etri Israel na non-citizen o nanpungan non-citizen men o citizen in FSM men. Retame uyabang kosanet wat kan open ta po uyabang kopuputan kakipe mapil non-citizen tabil citizen. Re imomodan kamumuntan kosanet song-songan itanlong to na mumot Kalangan Senator Edwin Chairman and JNCO kapese Mau memiayar, miata masih nupen kamutan kusunet. Speaker. Kami Senator Pahrek. Kalam Mr. Speaker. Yang committee. Mi rayu me parnan report me imen. Ada cakawit bagian sumek sakit buyawi yang pato.
Lugodon, John Malon Kobong, Taraktaran, Labadoan, Taraktaran, Mamolon Kobong. Ye, Labadoan, Mastervan Yang, Tishavai, Pwuhng, Independence in Molon Kobong, and then Kolokol. Our Bocasaleta, Irayu Makasambal, me bit Rose and Boston and Cosanet, me bit record. Iman Patuan term Magdail Pocatozang, Cosanet TT, me a Moidonga captain or clergyman, man, we are Kawapot or Kapatayang, Sabmadail, or Cosanet, Kapinayang Alao. Israel Mekai. Biya kopong kay mawiyawir may manpilparawan. Armasagan me kopong masligin kopot masligin tama ko sunat ruwase. Israel kopot a proseso file silugon kopot. Israel madamatawajan me kopot mawiyawiyo ay manamanero sa dana nagsiligo. Ay rew me paradanan robots. Court of record. Pwede Patuan me main gin me record and way kan no outer island. Ay a problem me Director kasalederan na imimen Patuan me me account of pen flora men menong wat kariyaw. Kailangan. Mr. Speaker, kailangan Umigak tulang. Kailangan, Mr. Speaker, mo yung Pwuhng Ramasansal sang Senator Pahrek, mo yung nan paliriyawan palisilu mapit records and certificate and registry. Mo yung dami sansal mintadra ka puput ka panguyawi maslikin Pohnpei Supreme Court mo yung Rabana nana submit certificate puka within 30 days of ceremonial perform. O ito may exception miya on our island pag transportation issues may ang rail this time pamniyanso may supan laldo record puka ang kapal ng mga buk. May concern mo ime patunan. Kailangan Senator Edwin miya ito maasinaban kamutan kusunit. Kamu Senator Loyola. Kailangan Speaker, okay tungal. Wow, kaya ganyan pagkayang sa kulungan matiyang. Sa kulungan ang wasamu alam. Itungal wawan gan kamu wawan ki vice floor leader o yang ay senators kan chorus. Obil wawan giral kan patayang kitay nan kaleri. Obil men Pohnpei kan pepe yang kitay nan men KPSA kan. Speaker itungal concern to pay the concern what essential me ye one presentation me sang Senator Edwin then mura ran silisak regard po ka nananan deletong molang kubong loud within 30 days when ka kan utan certify la ayat one mamiye dispute you mamiye mautana nana silicon cobalt and presented. And san salong ketail ma silicon cobalt dan case kan dispute magniyan an bukan benay kan tawasakan silicon cobalt yang uyaw silicon men katete kelay. Aniyan show me cobalt uyaw ranwat case portanan pungan ranwat o ran silisyak ananan leletong walang ko pungan Pohnpei. Walang ko pungan Pohnpei sa ikintre certify la to kamelera ta meye manaman ko puputo yagap tatok onan case na payan case you for than within that tenan ni raira nan show itong albeitak met Well, Chair, Mr. Senator Kami kag Patuan ma mietoro po yung mapuputyo sign, it's a contract. Resign ba na ng pungara is a contract. Either filing mo ba take place within those time. But, you know, what may resign wedding certificate to Songgan.
you know, it's a contract between them, mayra inogi them, mayra bang puput. Well, especially if you're gonna do it in the courts. Ma ong bil nan may know sarawi. Ipape may it's the same process. Ceremony bang uyaw, abu mula na be or bil ban sain benda torobo ay. O torobo ko mo in marabil sudah file na molong ko pung mo in sudah bil ban uyata me ko drop. Kamar maskin file ka na molong ko pung buat record buka for safekeeping buat karap at parata mur record buka and mia me ira mia evidence in me ira actually kopoput wasaks. Rime member doan me record buka yan sumya ira sign bana mo in common law marriage me popot you pek tata kopoput in triak me tail pek tata resort me agot so wana bego Marama should have signed a documentation of, although I should have signed Paramas recognize me Rail Kovopud Magareta Social Security Bill can recognize key common law marriage on we have been Kwasantin beneficiary on Yurame Kumkas Kasaletan Mo Sesama isa pangalap even better one me yan so mo ito no kali ito mo ma songon dispute me bang parata ran riau terane mura naramas mena pangkabubutan mo ita may wogi as long as party riau sign bana document may ira inogitar may ira bangkabu uyala reu poputa it's a valid contract between the two parties. So, kailangan. Kailangan speaker mahikaw mo o molon ko mong Pohnpei kan kamera kami. Aban itawan tama kau song kawai ganyang utungatan tuan tama san itu. Kailangan biar termasuk ben kamu tahan ko senet kamu senator net Kalanan kamu speaker, ikapengki men kawit kan mesan saler, monai bahan kapatraya ngai tunggal Pwuhng kaisa pala tunggal sakaran wa. Kasarawian kabobot o kasarawian kabobot. Bobot kagan uyawan walang kabong. Kasarawi agan uyawan an mamotso. Iman bil kapese Honorable Whitson Philip Ima uya chairman in one baron and momoton pros and wen matilanim repros pilgin yang uya kabubut bon tagakan taga koros mia one baron ye makagan uya kasarawi and kabubut Eu may bilmen badroan sa kargita pagtailan kagan traya kong nan karyawo kem seklan watawat mia kapapot me liyo men fotuki olauto motoralaro nananimuer puegi social security or other financial benefits ma iban badroan uyata floor amendment boy pasam sampakawan kagan bipete Pwede patrawan kolo-kolo yung patrawan uyata kamagad trailer yung temasan ko o kadlanan o suspe. Kagkariyaman. Chansal magtaiban kadlanan kayon watawat o iban po na sa kamagad to Israel kan me sabulman kita tungalan ke kupuran kapata-pata floor amendment ka kuyawiyang kamutaan ko sa natwat lakap mohon kayo sa kadlanan watawat. Paros mo ujung tayo lang ujung timasan pen kamu matan ko sa notwat masani ay uwa masani so pamagat paita tayo ujung tiar masan pen kamu matan ko sa net up kitway sa payo lepen yari ay sa kaya waltiwan paros mo ujung tayo lang kamanata kamu matan ko sa notwat nuwatawat kayo masani ay uwang masani so kamagat paitar o tayo sabot man gitar kamutan ko sa natap kitway sa payo laban yari ay sa kaya LT1 o watawat kayo ranot
Kamu Chief Masalah dan sa floor leader. Speaker kalangan imin pajongon yata kamaguto pagik challenge katiyo apali ng basic wano may miscellaneous business. Nagkariyaman. Kamugut miya talang katiyan ng basic wano yay miscellaneous business. Dahil katiyan po ng basic wano, kamu floor leader. Iman pajongon kapunggi wala suwe kag may yang yan sun irachoro raimen chorma paronja chong rail kan men masen nan irachoro Speaker. Kamu Kadkadaur Pahrek. Mr. Speaker. Kaya na irotoro naman pagkairgiyang kamite kapadapat and RNT or land Thailand Trubana Thailand kakapali kamutaan ko sunod yung magdala sa ng kamiti. Morinche uyugupur. Riau ay tumal rotoror Speaker. Men barwan kapengki rayum per uyuyau ponalan way pakon kamaulan wasagan patapatan on sab material primary road. Imen kapengkiang kamba palian PTA pergi dan korong-korong mewiyawi report longer me kiraiban patreng tianai uyada maintenance plan yun doon plan what uyawi kiraibil tapietar kamakale pe ona lagan uyada wasa todom makin kareta jangan-jangan tetok aramaskin puan iman kapinggiang mendal kapinggiang PTA ko kita tok mau irai luya pe ona lakan kem segala Speaker ni irai masan salayo iman pateng apchotan sumo me paroyangnya mebet irai kan bagan pato gila bagan sawasong nan mononian Philippines Yapjan padosang an mononian Philippines rana kay samalaro rira mesansal ayo mebet karasepe ma papodiyo van patola eman me refer on mononi aman kampio uyawuyang tonway matilnim sumamen wala polo patola dan ICU ran isak all me paton yang airport rabag silu asaban poiti iral offerang hotel yu struck point iral bil offerang paton step down room kay bil struck point dari all minutes paton wiya koya koi kayo siliran bil showmao kay me Sira patawan konayangan ka kaigru rail. Iben patang retoro na yo patawan dam ibil patawan pani rail sumo kan me parbatonan mononiyo an so kiso rail patawan yang iragay me bilman kasaleda an so wot. Iben patawan tagima korong-korong me assign rayo. Ren biltek bo ipatawan ala kawai to Israel kan makin pito rabil papain same insurance on my care tama sira ka kingiyo apali aramasonan pereu bagi bil papain nan sistem ma sura megot ka guyaw bagi rakoros nangi insurance ita man me refer amen so wala patrail kan me parbato Philippines rangak Eugdong sa Madrail office lap national government to Israel ka kuya ta arrangement what wagi ara koros kuya member and maker engak wonian ka will point wagi ara koros 90 insurance kariyaw Mr. Speaker mebit irawat ibaron payama bagi
Sira batuan ma ay tungal torobuagan kasaleta mangay senator man. Imen batuan lagi, sira problem. Sira batuan yang stosa o driver, o batuan yela pasamianan patulay. Ibatuan mereperan ki, sira sabi siyang amen labalaben Pohnpei. Mga batuan patro gila buagi. Ye chuang rail pagi songan ana noto situgak iti sawas maragak patuan yang rail angak ale grocery o sin mangap rail patuan taniela nan mall imen bil patuan pagi ma korong-korong ke pligak lel ma maiker ban korong-korong yang koros magin yang bawain insurance, aran gak terkait dengan wewe, ukorosin gak kan kian sumawan gak perolong rail, iran kawai, tema board panaker, men barawan kapadayang iragan memiyir ayo, kem segala Mr. Speaker, irayu memain bil kosandinan Philippines. Mebit extension in visa. Imen ipatoyang wala patayagan ng Kongreso. Imen tayo bil ka patayang assignment to. Songon mo irakoros patola. Imen sumaw, amen siya sumaw. Ay sume ransilisak nagir, maigar point sumaw. Siya sumaw. Kayo na nga point extension, jala walisak payo. Karayaw, abang point jala abuki. Walisak sama, taisisak sama. Mano kala. Hari, kami dia bilgak check. Pwede para papayanan ng system mo. Sumao kag-extend to insurance cover. Mesti sumao, mapiliyang papayanan ng system mo, sudah cover. Jalan kag check ata. Kira buka jauh ya kawal orang sabmarela ramaskan agen padola raben sawas onan way Philippines. Ayim na day 200 ror onan sabmarel dia keburon round kalangan Mr. Speaker. Mawal Senator Perez, kamu Senator Joseph. Kalangan Speaker, malaban matang. Mawiyata ka magadiyo. Kemudian kasainan komiti yung kayu kondangan lapali rawat. Medal komiti yung Pwuhng, Chief of Staff and Medical Services, Chok Chancery, Chief and Wasan Wuyangi o anesthesiologist. Kuchalan kak yang mangi wuyapen processin apol pen siri makin ngimatak o ananarail sawas. Pagariaman. Kailangan muna iban po na siya kamagutaw tayo kumalma minute.
Trade Chapaler o ninduan dami kawait sang chairman and Moni assignment mo ban assign ang committee and chain ko. Dahil Kadkadaur sus karos mo utrong kamaguto masani A Pwuhng masani show kamagut poita o pagpagwo pan assign ang committee and chain ko. Biyan na masan pa kami chairman and chain ko. Mo assignment what chief clerk can assign as soon as possible when we have the transcript around what to post the public hearing. Kailangan nituon kawait masansala sang chairman and chain ko imaban wayawi. Masular ay kamela lang mag-child. Solar masan na panirawo o polan nituon pesa pa na mag-child. Tungalan kita sa bulman ki. Speaker. Chain ko pampukaw. Kami Vice Speaker. Speaker, kalangan ng kami. Naniratoror ay tungal maway tungal wow pang ko promo wow sa pal floor senators wow ni koros mang speaker kairo irmamiran wat ninduan makamanamalanan kamutan ko senat pabugi riyasak wano the one yuan pabugi riyasak wano altiriao ninduan ay uyaman member nan momotwat main speaker ay tungal kapeng ang kami floor riya honorable senators koros essential mania so magtail masani rawat rot ansokan me aita nanwat patoto ranwat kubratail sogati nagubugubran compromise pagi kairo to magtail kamay lalam wasawat pan sawasota utungata kaiten win Pohnpei trap win na basamunsak tama po itaran wat man speaker ni usus kubur pa na koros ay tungal kami ibarawan kami alale memma pel kaporapor ta kairo me wasawat pan kalwatong katail Legislature what the TNA legislature the Titian Morgan apan miya abuin Pohnpei bilban tutup kasakasali yang rail ananakan opil apapali yang rail sawasakan i tungalan ke kapem ni sirabato masan takatipan aquaculture ananen mang ananen food security niya so magday kamanalari rawat ranwat umakapanaban utungata akay rin Pohnpei en lala en tola kasama-sama narmas man santo wasawat man manin peito o locals me utara bangkelki ibarawan kapeng gemelel o manuyay kapeng kalangan ang committee Riyay honorable members koros kamu speaker niya trail oraman kubura trail na noalaman pekat enlap talabala ayo oraman labalap magtrail sapulman keranwat o ktrail kiyanger more power ni kamanaman lang ko sandap kalanganan kubur koros melel momotwat o kauno en kalwat atok magtrail kamanala ranwat kalangan ng kamu man speaker o riyay honorable senators ko. Kalangan Vice Speaker Miguel Mieta Iratoror kamu Senator Karg. Kalangan man speaker itu ngal Iratoror maway ka sa pali sa karanwaw. Iman nuwaw karak-karak pergi malwat dan kupura committee environment and climate relations. Ang gagawang PTA, EPA, TNI. O siya katawasakan koros olar melen pugi kocho laut kawalar ral kawalar keling pil atalanat mi wasaki kabel Pohnpei me anane na pol an sukar waru pugi kawiya
wasa kesembal wasa mestosa akan mungkin wia tang dari komitian kakek wang palu bukat kembang bukato robot kilongan legislature KAPWARESOU bapang kawai data wia ben legislature ba na pali kapal karu kesembal wat itu karya ni Raman kawai ma menya committee mo Committee on Environmental Climate Relations chancellor mo kamagut memie karos mo utung kamaguto masani ei uo masani so kamagut poita masani pe masalah masani pe senator Movik Kalangan Speaker. So women Batangato and Senator Carla promotion no pwede itatok me Public Works tau lang lalaran sa yo awyawi PTA yan kaleleto maintenance plan yo mabang pitata tame Senator Carl kasaleta Ariamaw mo Senator Carl kaktaula o kamatangato tatok me Public Works tabiyata kalangan Miete masani benirawo kalangan ako mo Senator Carl tatakot niya ban mukit apil ban peyan kau na batakan koros memiya ro iba committee ban nuwan kang koros peyan kawit kesempal dan PWTC ang wasakan me sairal ang wasakan me sudah sairal ang gak memiyan committee yan tula kalangan Kabyang kirawo o kawait me bisansal san Senator Movik kan kak sansal o committee PWTC and eukiyang committee in Environmental Climate Relations tatong kan me pitata motion me mayor mo masular ay me pan uyawi pagbago pa na assign ang committee in Environmental Climate Relations miete retoror Imen patrawante ire you men katamen sansal ni tuan patrawan kalender sabul matai ranin tato aisak riyaute luwanan regular word nan wicket rante silu mewewe kik tay pananana kamanata budget nan wicket soto panta sang nan wicket but next week October yo patrola o ran tuwa meluwa next week regular word pan Riyai may patrawan ong committee kan miye tatok makmal katin kat tabat patrawan lale melel me pitata moni o kosonat kasampal kan asabul mamal rantre silu me pitata moni melel CPA ong kosonat kan rantre isak riyau tetuau next week patrawan me bilmiye tatong kan me committee kan kam sakler staff kan me sagintre patrawan ta report imen kongong ki staff kan ren provide report kan ong committee kan porangak sign lamon imsaklan regular word eu may patrawan masansal may yei pasantin wakitaglan pasanatun usus patrawan sang member kan NJN ko matene tatago imsaklar oktay papasan report ay sangon tatong ko imen patrawan tatong kan makarwaro Imen patrawan yang staff kan orang patrawan dan wangki o patrawan tatok o syawa committee kan pengkak kaim sekolah tatok kesempal bukat. Aimet imen patrawan. Privilege motion, Mr. Speaker. Kami Senator Ned. Imen kalangan kami. Men patrawan il floor rong chairman in delegation matulene puan kapese nan pe matulene. Na Senator Ned kalangan yield floor on Senator Carl dalugol lang so kamu kalangan my speaker kalangan and Senator Ned pwede kabuka kasambalan kapese tonway pol kasambal me patyan kitail man sang ranwat nan pe matalani mo men nuwa kara pe kitail katkiyang wala bolong kalangan Senator Carl pwede po mangi masansalong nan pe matalani Miete kalangan ko promenan pa yung kakyang patan kitang program. Miete point of privilege. Pamoy Senator Edmond. Kalangan speaker jungal ira choro kung kupure munipan tole jungal chakartan wow mungkin kami vice floor ko KAPWARESOU
My speaker, jungal dere me pit, kita koros patuan me, tapelan kapal wiyawinan, win away mawi, me pit masyikata me wiyawi. O kita lepan men Pohnpei kay mayang patpatuasaw, me piliang dalang kapal. Weki rai buko me piliang patpatuasaw rai jungalim yang lilta harai luko o tame rai buko tame rawya re patongan dus takata to rai sto sakan rai jangasang wasame masih ketahui ya we baran janga ya wasaragak si iblaya tame I patongan kita irawat speaker weki orang buka we ya men Pohnpei kay Song nan sawo kasik mapil rapananana tay sawas. Ikara ba ipatuwan ta pwede kailan ka kutskiyang brutal song apuko na kay 10 met ap ni protonan sukan maban sa balto mur kailan ka niya tay kasanti tapilan. And we have been to talk yung masong pan we awi. An sawo kay ka kalate maamunya beta sawas katarala. Wegi an sawat rebil la pulen tatok sila tatok raka kali itu po wasam rebil tatokan dilita rebil sila tatok rebil misi dia kay rail pang kakatapil mo muin omlet la ari akasampal wegi rawya men Pohnpei kay ime kara tay patuan kita ira po wegi kita lengka katkiyang purata laman kita tama tay pangkak plan pe ni an show you ko to po wegi ma Epan parata songe hak tailen kak matang sawasay rebu pa ma anane atay sawas anso karwaro. Ay tungal dire tororan met speaker po kalangan. Kalangan imen po na sa Senator Carl. Kalangan main speaker kaya sabali sa karan wow kapung ki ira kasampal o kawit mo memiyasang Senator Edmond. Imen nuwa karak-karak kupuratay long rawat and bilyangaki Israel men bobekan me sanswat kila mele-mele me bil kawalakwang o tatawat yan wiya tatak kapadapat o mabil ko nang kita ipat kiyang ulia batayakan ng Congress utan tiyan tatak me miya ang kita mabil ban peita sirka kichar buena pali sangon kapal bukat Ari ulia batayakan ng Congress kailan ka pati ko ba na tataw ka sa malwat pit men Pohnpei kalangan main speaker Kalangan dahil kumalma minute
Dan Sabul Matail Wuya Kubur o Iban Pileo po na si Senator Edmond. Kalangan na speaker, imen yata kamu ketiyo muyan ka ki committee na climate change and kak napali. Kariyaman. Kalangan siyan siya lang mau kamagit memiyayar mawa and pitata kapalkan me Wuyawan Wayne Hawaii Melel Maui o Nanwain Guam. May pitata Melimel o Lulitanim kan. O kapukawa pa na siya ng Committee on Environment o Climate Relation Ren Rob o apaliyatong mamotwat. Mamiya siya was patulang aramas po ko. Karos mautong kamaguto masaniyay uwang masaniso kamagut paitar o kamagutwo patulangar Committee on Environment o Climate Relation. Miata iratoron dan pakai child masalah iratoron ay menpagitang child patritiang pakai child patroyer pun pakai kami Chairman and RNT. Kalangan speaker man kacaman kiyan siya committee members RNT ma acay public hearing clock ay wala murun sa wasan rangoch. Kalangan RNT clock ay wala murun sa wasan rangoch o iben kong nga member kan Corazon Patre ang chairman clock ay wala committee ng RNT. Mas salar pakai miyato pakai kami Senator Edgar min patrawan sa kita itu kal sekarang wow ang kupur korus o min pakai ke me join committee uban supaya kulak riawal education o culture. Ya. Blok Riau. Dami sang salatang Chairman and Social Cultural Historical Preservation Blok Riau oleh Komite Kabatabatan Komite Tuyak o Komite Kamarain Padrupan na Blok Riau oleh Murisawasan Rangut. Ibig nisangan mo kung ang member Karos at Batang Chairman Riaman. Miyato pakai kami Vice Speaker. Kajian pakai man speaker. Okay. Ay man pagma akak patuta banera turur bulan patuan muya mak maketiyo. Memakak. Masalah pakai ay pan pona pag mabiyag kailan pratang ng basic kuno yay retoror o tayo patpatoyor po ng basic kuno kami Vice Speaker. Kalangan speaker. Pagi anan o ya pantotok man kakapol. Mr. Speaker, nuwaw iman taur men kawait totok legislature with ang withdrawal. Upagi mumot kasambalwat ang kabrodesang kamtiyan land. Pamumatan kusunet riyab griyesak silu labnial riyesakeo. Anam po? Riyab griyesak silu labnial riyesakeo. Penkak place nintuan kasanting and men kawit. O wiya pantotongkan makawit man kawit. Kariyaman. Pagpagtaro kariyaman, kailan utro kamudahan ko sa Tree of Creation silu, labi niya Riesa Keo, saan kami tinsa po place, momot, kailan kagan dispose within 5 such days, nito one rule, patron. Karos mautong kamaguto, masani uwa masani so, kamagut paita, o trial, utroyer pilo, o patpato mo trial. Kami, Vice Speaker, miyate, Number one tour baranda tong floor liter man speaker. Kupuray ban po na siya sa internet. Sa internet kami. Kalanan kami speaker. Guys. Imen badroan wiyata kamu kitin withdrawal. Kamu matahan ko senat ng basically bugi isek tuwa lebenial resek riau. And withdraw sang committee and SHAP o R&D. Bagaimana?
Kak saya lepit tamu na ibang karyaman. Mai. I karyaman awi man ni orala pensan salte tamu pit. Ni orala. Dahil katlaw aleto masin ba iban po na siya Senator. Ipong yan naman. Ay. Na. Pagpagtaro karyaman Thailand withdraw kamutan ko sa net upkay sa tuwaw leban niya sa kriyaw sang kamiti kapatapatan siya po warranty. Koros mautrum kamaguto masaniyay. Uwa masaniso motion po ita. Taikat nan masan na point of information kami. Point of information, my speaker. Ikapeng ki tatok kasambal mami withdrawal in bill puagi ason tiyan tatok the anso magtaikat irapen tatok mabani sa klase matang kusunat kan mawunon waray lari kapeng ki yang Honorable Senator Ned puagi withdrawal. Magak sainsal ni oralap o numot-numot. Maurin ko sa natuwad po. Iyang pati ang kamitin siya po. Inkak pilpati ang itungal chairman o. So waseta. Kumagit kasampal wat kalangan. Kalangan kami lang kalalabag takay na makasampal yung mo. Kung kawait ma mabitata kamutan ko sa natuwad. Kung maralabeta ma po. Kalangan speaker. Nimot-numot abit ray-ray. Tao ray-ray and win matanilin. Designation. Kalangan. Masalar ay ban patrawan po na siya kamagat talang ruting masan pe. O ime ban wayawi kamumatan ko sa network withdrawal sang kamiti kaparabat riyaw o placer momot katala na paliala within 5 session days. Miadre retoror kami Senator Harris. Kalangan speaker ay wawan wiya bibid. Pilisangan mo ray pilyang pagi withdrawal measures ang standing committee meller committee morning. Kolokol namben ko sunod namben silibugil may isak wano. Lain rin isak riyaw. Pidata taxes. Karyaman. Diyan siya lang mga kamagat siyang Senator Harris, dahil withdraw kamutan ko sunod silibugil may isak wano, laban niya rin isak riyaw. Koros mautung kamaguto masaniyay. Uwa masaniso kamagut paitar. Kamela na mesotre masanipe o trial ban. The assignment what panasay na nga the placer mo momot sang Committee on Finance. Miadre withdrawal motion. Masalar ay ban po na sa floor leader. Kalangan speaker puwaki sang koros yang mun sana mawaran wo cai men sekerek prakan peguk cailen komal sang nan uya kupuro sapal men lakap lok ise riap men Chansal kamagut mamiyak cailen ran maleti o sapal men lakap lok ise koros maujung kamagut masaniyay uwa masaniso kamagat po ita dahil komaltiro pan sa palpina tapat panalakap klok isa. Kailangan ng kupur koros. Arrentio land